Dobro, jako dobro načulite uši. It's now or never. Come hold me tight. Jako dobro načulite uši. Falling on my head. Just like the guy whose feet are too big for Neobično live. Djevojke u ljetnim haljinama Neobično. I Esteru molim da još mi da pijače, a šunja se razbit. Neobično live. Neobično live. Srijeda, 10 sati. Oliver, znam da sam ti već dosadan, ali please, daj da jedan duet ti i ja snimimo. A slušaj, a to je bilo jedno 2858, ne davi me s tim duetima, nećemo snimiti. Ja, pa šta, mislim, Davin te, snimio si mi milion dueta, valjda možeš s jednim pravi glazbenim. Please, molim te. Šta? Evo duet jedan. Znaš šta ću reći? Najprije mi se ne piva s tobom, to je prvo, a drugo si dosadan. Molim te. Nema to, ne. Da si ženska možda bi ti piva, ali ovako ne. Galebija, možemo taj duet napraviti. Znaš šta ću reći? Najbolje da ti sam to kričiš, ostavi miru i daj Bog. Dobro, jako dobro načulite uši i slušajte svake srijede Neobično live na vašem radiju. Od vremena kada je počeo pjevati, promijenile su se države, promijenili su se okviri naočala, promijenili su se frizure i moda. Promijenio se njegov glas koji je danas zru hrapaviji i senzualniji. Promijenili su se galebovi, Nadalina se udala, stigla je nevera. Samo je on ostao jedan i jedini. Poštovano slušateljstvo, gospodin Oliver Dragojević. Dobro, jako dobro načulite uši i slušajte svake srijede Neobično live na vašem radiju. Ja mislim da od svih emisija do sada da je ovo bio najkraći uvod, ali ja mislim da je ovo uvod sa najvećom dušom, jer ako s druge strane želite da pjesma koju god on otpjeva dobije dušu, zvaćete njega, a cijeli svijet može biti ljubomoran što ga nema, mi ga imamo, jedan jedini neponovljivi Oliver Dragojević. Oliver, Bog. Ovo ste u stvari skratili uvod da mogu više pivati. da te iskoristimo do maksimuma. Da, nije dobro. Pazi, svaki put na samom početku imamo nekakav uvodni razgovor, ajde da mi to sad preskočimo i da mi odmah krenemo na pismu, kako vi dole u Dalmaciji kažete. Slušaj, što se pisme tiče, znam da je ovdje nekako pravilo u emisiji da se pjeva druge pisme, ne one koje ja inače pjevam. Da, znači možeš pjevati, samo nemoj Oliverove pjesme pjevati. Pjevaš što god hoćeš. Nisu ni moje, tuđe su, ali ja ih pjevam, pa onda smatraš se kao moje. S kojom ćemo krenuti? Ja šta znam, recimo, sada sam je spomenuo kao jedan od onih putujućih, ovih živućih još. Legendi. Legenda nije pravi naslov, mislim pravi naziv za mene, to je, umreš pa onda budeš legenda. Kako sam još lebendih ili živ. Lebendih. Aha. Onda ti mogu recimo pjeva nešto što je jučer bilo. Šta je jučer bilo? Recimo. Yesterday, all my troubles seems so far away. Now it looks as though the heat to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There is shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong all alone for yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need to play so hard away. I believe in yesterday. I believe in yesterday. Neobično live. To je onaj hrapav glas koji su naša Ane i Goga spomenule. Ovo sam ti malo podebija sa glas na kraju. I čekaj, ili je to zbog toga što je 10 sati ujutro, pa je možda zbog toga problem? Ne, to sam samo promijenio registar malo. Pazi, svi koji su ovdje došli su komentirali, to pjevanje ujutro je problem, bebi.
Po noći mi je najbolje. Po noći najbolje. Bioritam je normalan oko ponoći. Aha, onda krećeš u akciju. A ovo sam još mora bio ono ostaci su noći. Znači sada zapravo nećeš dati svoj maksimum. Ovo ti je sve šta ja znam, šta? To je samo to. A u datom momentu je dobro ovo sad. Možda navečer malo Pa bolje. dobro, znaš šta, tako, ajde, nije bilo loše. Pazi, 40 godina te karijere. Mislim da se o tebi sve zna. Je li ti već svega dosta i tih novinara i koncerata znaš šta i navlačenja simo tamo, Mene samo... žute štampe? Ne, to mi uopće ne smeta, jer zato što ljudi žive od toga i onda pišu sve šta bilo. I tako da njima to ono kao gala, a meni se to tako ono ne čini važnim, da uopće nije briga. Je to ono jedno uho unutra, drugo van? Ma znaš šta je, oni kao za 200 kuna će napraviti recimo 2 kartice i onda će napisati da sam ja, nemam pojma, da sam, šta ja znam, kraća jedna noga, da sam lud, da sam vrlo čudna osoba, ali nema, njima je to super. Vrlo čudna osoba. Evo, samo da kažem svim našim slušateljima, prije jedno 10 godina, jedna privatna stvar, ti si bio dole u Opatiji, imao si koncert i prijatelji i ja nismo imali ulaznicu za koncert i nešto smo na kompjuteru doma napravili, nekakve iskaznice, studentski list, što ja znam, što samo da uđemo unutra i s tim iskaznicama došli smo do tebe, ono, tresli smo se lagano s diktafonom i rekli, Oliver, pa može jedan mali intervju, tako dalje, tako dalje. Oliver nam je dao intervju i 15 minuta nakon toga još smo se jednom sreli i oduševio si nas sa tim što si nakon tih 15 minuta, niti nas znaš, prvi put si nas vidio, mahno i pozdravio, Bog dečki. A to bi ti napravio ja u Velu Luku gdje ono idem liti. To je normalno da se ljudi u malim mistima javljaju i sve ok, kao sam ostao ono s dušom. Čekaj, kako to misliš o malim mistima? Želiš reći da je Rijeka malo misto? Ne, hoću reći da sam ja odgojen u malom mistu, ono, s obzirom da sam liti ono, obično ono, na ferijama, odmoru i onda ja ono, kako smatram da je red i pristojno se javi čovjeku koga vidiš jedan put, da je to, ako ne zapamti onda je to druga stvar, ali ako pamti onda je to ok da se javi nekome. Da. Tomislav Mrduljaš, tvoj prijatelj. Da čujemo što je on. Mrduljaš mi je prijatelj najviše kad smo na odmoru. On ima jedan mali brodička i ja i onda idemo, nađemo se dio na mljetu u Korčula, Hvardi, bilo se nađemo i onda lovimo ribice, on je sa ženom, ja sa ženom i sa pasom. Aha, ko je bolji u lovu na ribice, on ili ti? Ja sam više na moru, pa možda malo ja. Imaš malo više iskustva? Ono više ja ti se bavim jer ja imam duže odmor. Znači ti podučavaš Tomislava Mrduljaša što se tiče? Ne, on samo to vizualno krade. A vizualno krade. Da čujemo što je rekao vezano za tebe. Moja prva asocijacija na Oliver Dragojević, ja vidim krmu broda, vidim jednu lipu stolicu bilu, vi njega di sidi u stolici, drži štap u ruci i gleda u vrh štapa, hoće li mi koji zubi ili koja komarča ili koji dobar bokum se baci. Pa teško je reći vrline ili mane, svaki čovjek ima svojih vrlina, ima i mana. Sad je pitanje samo kod čovjeka hoće li mu privagniti jedna ili druga strana. Oliver je jedna stvarno osoba vrlo karakteristična, karizmatična. On na sebe jednostavno on pozornost plijeni, šta ja znam, sa svojom pojavom, sa svojim stasom tako da sa glasom, sa pismom i mislim da je jedan čovjek koji stvarno nije bez veze to šta je. Svaki čovjek nije bezrazložno uspješan ili neuspješan. Evo ovako, ja bi ti da on zapiva jednu pismu, a mislim da će znat. To je jedna lipa pisma koja još nije snimljena, a planiramo je snimiti već jednu zadnjih 10 godina. Dogovaraju smo termine u studiju, ali nikako da se usklade. Znači to je Oliver, nek zapiva sam pismu koja se zove Romanina del Bagno. Dobro, jako dobro načulite uši i slušajte svake srijede Neobično live na vašem radiju. Oliver, Romanina. Romanina, to ti je jedna pisma koja je nastala i spontano Velu Luku sa nekim mojim prijateljima. Kako oni ne znaju ni riječi ni ništa, onda smo mi to tako nastaje tekst koji ja mislim da ništa ne znači. Come si bela, Nina Trasteverina, nemam pojma šta se tu piva, ali zna jedan dio malo na hrvatski, to mogu otpivati. Može. A čekaj samo malo. Come si bela, ne, kako si lijepa djevojko moja mila. Kako si lijepa i draga srcu mom.
Kako si lijepa djevojko moja mila, Romanina del Bajon, Romanina del Bajon, Romanina del Bajon, Romanina del Bajon. I dođe sa harmonika jedna lipa. Ono. Čekaj, nije u redu tebe. Pa Why? misli, ok, ima stvarno dosta tih hitova, ali zašto ova pjesma nije izašla van? Izašla je ona. Kako? Pa rekao je 10 godina da se pripremate tu pjesmu izbaciti A van. ne, to sam ja s prijateljima snimio. Aha. Ali za internu upotrebu. Romanina. I to je nastala totalno spontano tamo negdje na rivi u Veloj Luci. Ma to je nastalo ono kad se ono malo društvo skupi pa onda se ka nešto piva, onda ja govorim ima jedna pisma stara je kao Biblija, nemam pojma, oni govore znamo je negdje, onda smo i melodiju iskrivili malo i tako, znaš ono kako se nađe. Da. Spomenuo je tu bijelu stolicu, spomenuo je brod Olivera sa štapom u ruci. Daj malo sad našim slušateljima, probaj predočiti kako izgleda tvoj jedan dan ujutro, ne znam ukoliko 5-6 ujutro odeš na brod. Jer znaš ti da sam ja jedva sačuvao ovu svoju privatnost, a to mi je, ja mislim, jedna od rijetkih nekih trenutaka mojih slobodnih gdje sam ono stvarno, još sam tu ono svoj. Da mi se... Cijelo ljeto. Cijelo ljeto, 4 mjeseca, ima ja tu i ono perioda kad moram se javljati, malo potpisati, slikati, to mi uopće ne smeta. Reda radi. Ali ima nešto, to mi je baš intimno, no, ja se odvojim od svega, malo isključim tu glavu koja mi je inače uvijek zauzeta s nečim, s nekakvim, ne znam, stvarima koje meni ono, su drage, ali ih je puno pa mi ono bude teško. A čekaj, ti ostaneš par dana vani na moru? Ma ja spavam, ja živim na brodu. Pa koliko? 3 tjedna te ne bude doma uopće? Nema me uopće doma. Ja 4 mjeseca živim na brodu i nisam doma. I samo ribu jedeš? Jedem ribu, a sve ima. Ako je uloviš, ako je ne uloviš, onda si... A ulovim uvijek za pojesti. Ne prodajem ribu, nego samo za guštano. Koji najveći kapitalac, evo, riba? Ma dobro, ajde, recimo zubatac 8 kili. Samo to? Pa šta? Pa mislim da nemamo šta više ni pričati. Mislim, ako nisi od toliko godina ribolova mogao nešto teže uloviti. Pa nisi mi baš neki ribolovac. Nisam, hvala ti puno, ali sam čuo jednu priču da govori Barba, zašto ne uvatite ribu i prodate pa onda kupite drugu tunju i ono, onda mrižu, on govori, onda ne bi morali raditi neka drugi, da sam govori, a šta sad radi? A da. To ti je ta filozofija. Znači, meni je mala riba dovoljna, ja ne mogu 2 objeda pojesti. Jedan mi je dosta, ta mala ribica je meni gušt mi je lovit, ali ne previše, jer ja ne vidim tu ribu kao grize, pa mi nije ža. Da je vidim kako ona grize, kao se muči, ne bi je sigurno uvatio, nego bi je bacio za umore. To je taj problem. Pa mislim da ti ne treba biti žao, ali... Žao mi, jer nije... S druge strane, bar ju je ulovio Oliver Dragojević. Pa neka njoj zbog toga bude lakše. Ma briga ribi. Ko sam ja? Nego meni je žao a ja ne vatam višak ribe, nego vatim koliko mi je dosta za pojesti. Aha. A to kažeš što je malo. Skroman. To je skromno, da. Uvatim ja i 50 kili ribe. Ali to uvatim recimo kad ide na Palagružu. Onda dođem sa tom ribom, onda podijelim prijateljima. Ako je Vinko Coce s tobom, onda je to taman. A ne Vinko Coce, i meso, ja mislim. Idemo dalje mi s pjesmom. Zato si tu. Pa ne znam. Zato sam tu, nisam ja zato tu. Nisi? Zato sam tu jer si me zva i hoće slušatelji nešto čuti. To je Oliver. To je Oliver, da. Ova se zove, šta ja znam, nemam pojma što još ti pjeva. When you're down in trouble and you need some helping hand, and nothing is going right. Close your eyes and think of me, and soon I will be there to brighten up even the darkest night. You just call my name, and you know wherever I am, I come running to see you again. Winter, spring, summer, fall, all you got to do is go, and I'll be there, yes I will, baby. You got a friend, you got a friend in the skies above you, grows dark and full of clouds, and that old north wind should begins to blow. Keep your head together,
and call my name aloud. Soon you hear me knocking at your door. You just call my name, and you know wherever I am, I come running, running to see you again. Winter, spring, summer, or fall, all you got to do is go, and I'll be there, yes I will be there. And good to know that you got a friend, how people can be so cold and hurt you, yes, and desert you. Take your soul if you let them, but don't you let them. You just call my name, and you know wherever I am, I've come running to see you again. In the spring, summer, or fall, all you got to do is go, and I'll be there, yes I will, baby. You got a friend, and it's just good to know you got a friend. You got a friend, you got a friend, you got a friend. You got a friend, you got a friend, you got a friend, you got a friend. Neobično live. Šta još ti drugo piva? Ništa više. Dosta ti je. Stari, dobar si. Nisam ja. Pazi, spomenuo je Tomislav tvoju karizmatičnost. Evo, što ti misliš, gdje je odlika i po čemu se najviše očituje ta tvoja karizmatičnost? U čemu? Je to samo pjesma ili, kako on je rekao, i stas i sve? Malo se šalim, prijatelj mi je pa moramo, šta hoće. Možda je iskrenost, recimo, u tome šta radi, pivanje i sviranje. To mi se ono događa, onda je meni to lipo i onda se to valjda vidi, čuje. Bilo je u Hrvatskoj, u bivšoj Jugi, još tih karizmatičnih pjevača, no ajde, ćemo reći da su oni lagano pali, no ti si ostao cijelo vrijeme onako na jednom nivou i držiš taj nivo. Kako? Ma, nije nivo, nego ta vjera u pismo i ono, šta je lipo, to ostaje u meni, mislim, ne mogu ja to izgubiti. Mogu se možda kao čovjek malo promijeniti radi svih ovih utjecaja sa strane, ali ovo što se tiče ovoga što mi je čisto, ono, 90% možemo reći, to mi niko neće promijeniti. I to razlog je onaj što zapravo ljudi osjete, onu dušu koju ti daješ u pjesmu. Samo tako zna, kad laže onda se to isto vidi. E sada čujemo koja je sljedeća pjesma koju ćeš za dušu. Ba je, znam. A šta ću piva, nemam pojma. Ne znam šta ću ti piva, sve ovo na engleskim ide na živce, to mi je... Daj nešto... Ma šta ću, recimo... Zahtjevne pjesme, malo Severine. Aquí solidaro se non a te aquí se tu non sei più qui ormai è finita tra di noi, ma forse della mia vita ne è rimasto negli occhi tuoi, chi sorriderò se non a te. Chi se tu non sei più qui
lo sai, hai fatto male, lasciandomi solo così, ma non importa, io ti aspetterò. I to bi ti bilo to. Ovo sam završio sa govorom, da ne bi možda ovo prodao u pismu okolo. Ovo je stara jedna pisma, to sam Prava je. Voliš li više pjesme na talijanskom, na engleskom ili na hrvatskom? Kaj je dobra pisma? Nije bitno na kojem je jeziku. Uopće nije važno. Reci mi Albano, Romina Power, znaš li što od njih? Tu Sultana, tu. Evo, nakon Alana Bjelinskog može Felicita, a? Neću ti pivati. Nećeš? Ne, on je piva s njim, ja ću piva sam. Da. Alan Bjelinski, mislim da ga znaš, da čujemo dobro. što je on rekao vezano za Olivera Dragojevića. Nenobično live. Oliver Dragojević, ribolov. Izuzetan radoholičan. Toliko mu je stalo da svaka muzička misao i svaka fraza muzička bude završeno izvedena. Pa koliko ga mi slušamo, koliko ga ja slušam u mojim godinama i vjerojatno i malo starija publika, zna da su sve njegove pjesme otpjevane jako puno sa srcem i sa iskrenošću. I to se čuje i zato je on jedan naš Ray Charles ili ovako nešto. Naš Oliver je naš i ja jako želim da on napravi još veću karijeru od najvišeg. A znam jednu šansonu od Bekoa i Amantna, ovako nešto se zove, kao bolero i da mislim da će se on svijetiti. Jako dobro načulite uši, Nenobično live na vašem radiju. Jako dobro načulite uši. Nenobično live, srijeda, 10 sati. Oliver, ja nisam baš razumio, pretpostavljam da je to nešto vaše interno, što je Alan na kraju rekao? Reka je, misliš za pismu? Šta? Da, za pismu. Reka je Maintenant od Bekoa. Ali ja to spremam za Pariz, za Olimpiju, pa onda nećete sad pivati. Pa pazi, evo, iskoristi ovih 5 minuta, neka to bude jedan dio spremanja. Koliko imaš godin ti? 29. 29. Ti možda i nisi mogao čuti tu pismu, ali to ti je uvijek bila na Radio Zagrebu, čini mi se čak da je prvi program bio. Počinjalo ti ono? Poznato mi je. Pa, daj bar jedan refren. Et maintenant, la la languide, la la la, da la 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 la. Znaš pismu? Sad, poznata mi je ovo. To spreman za Olimpiju, to će biti. Uvijek sam slušao taj prvi program Hrvatskog radija. Ja sam pivao oni francuski pisama na milion. Au puissant cœur, reste l'enlevé à mon cœur. Que malgré mon amour ne tient, n'avait pas peur. I onda dođe. Fais la rire, fais la rire, fais la rire. Znaš kad sam pivao zadnji put pismu? Kada? 67. Da, i osjeti se. Dobre. Je ne t'aime plus. Molim te, nemoj je u Parizu pjevati. Molim te, nemoj. Spomenuo je Alan da su mnogi pjevači tvoje pjesme opjevali i ispjevali. Čija obrada tvoje pjesme, od koga ti se najviše sviđala? Ko najbolje prema tebi izvodi tvoje pjesme? Isto s dušom onako, zna to izvući. Čekaj samo malo. Ne, mislim, stvarno ih je puno pjesama koje sam ja pivao da neko drugi pivao, ali to ono... Dobro, ali sigurno ti se neće i rad... Nije mi uopće loša Natali sa Galebom, recimo, bila na onoj večeri Zdenka Runjića. Malo manje mi se sviđa ova Stine od Masima, zato što ja aranžma onamo gdje ja pivam možda malo raskošniji, pa je možda drugačiji pristup pismi. Znači Natali na prvom mjestu? Natali je bila ono super. Karan, Company. A Karan ne pjeva baš moje pisme. Pa isto je što nije pjevao bio jednom Galeba ili tako nešto. Kad je počeo, ja mislim, karijeru, mislim da je bio nekome opjevao Galeba na samom početku. Možda, da. Mora, ne znam tu varijantu. Drage su mi klapske obrade pisama, recimo. Recimo pisma što su obradili Ključ života, to je jedna klapa, mislim da iz Ploča, čini. To zvuči super. Onda mi se sviđa recimo riječka klapa Luka, otpivali su Jugo, što piva Giuliano, tako dobro, meni to ono super. Fasciniralo. Je. Onda su od Fortunari otpivali super 2 puta Una isto, mislim, ono, ima ono varijanta nekih puno lipih. Isplati se napravi nešto što je bolje nego original, odnosno drugačije, bar.
Ali ono kad napraviš pismu koja je onda lošija nego što je ono prije toga neko čuje, onda nije dobro. I Alan je spomenuo ljubav prema ribolovu. Ti imaš brod od koliko metara? 10 i 6, 7. To je tunolovac nekakav. To je fisherman, da. I nisi nikakvu tunu još ulovio? Ja sam zadija jednu pa mi je iskidala sve, ono, i rapalo mene, slomila mi je štap, svašta. Koliko kila je imala? Ja sam vidio kad se bacila možda jednu 200 kila. Pa bolje da ti slomila štap, slomila bi tebe da si... Ne bi, to se ide na upornost, ono, uđeš 5-6 uri, ono, starac i more i udre. Starac i more, da, Hemingway. Ribolov s jedne strane, pjevanje s druge. Ma ide to strašno. Ali što je tebi draže? Ne može to... Pjevati dok pecaš. Saslušaj, ja bi volio nema onda ni orkestra, ali dobra muzika je uvijek u glavi, to ono, nije problem. Nego kad si ono, kad gledaš u stvari ti vrh ili tunju u ruci, kad gledaš kad će ugrist riba, onda ne možeš misliti na pismu. Znaš, to je previše to uzbuđenja, previše nešto, ne znam, odvuđati misao negdje. A kad se piva, onda zatvori oči, onda sam u nekom svom svijetu, ne znam, inner vision. A znaš ovako, recimo, sam kad se tuširaš doma u autu? Ne, hvala. Ne pivam kad se tuširam, utečem šta prije, ja ne volim se puno tuširati. Ja se u moru okupam i ono, ne znam, ronije, plivam i sve, ali vodu ne volim previše. Ne. Zato što znam da je toliko malo da će čovjek se bori kao pas da je uništi, ali neće uspjeti, ja se nadam. A onda sigurno uživaš u skijanju. A ja sam par puta, ali strašno brzo padnem, pa me nervira ono dizanje, oblačenje onih pancerica. To sam doživio kada me obuču recimo u jedan oklop, dobro te stisnu i onda te gurnu i sad dokle možeš izdržati. Kad skinem te pancerice, ja se toga sićam najviše. To je takvo olakšanje. Ja ne znam uopće ko to voli. Znači skijanje ne? Ma kako ni snijeg. skijanje. Tvoja jedina veza sa snijegom je bijeli Božić. Ne, snijeg mi je drag. Snijeg je odličan. Ali ono, toliko se muči za doći na ti snijeg i uživa u njemu. Snijeg je lijep za šeta, šta fali? Da, lijepo ga je gledati ovako s druge strane prozora, a more, riba i brodić. More je druga ljepota, planina je druga i to je sve ok, rijeke su, neko voli rijeke, neko voli more, ali uglavnom priroda je ono, ako se od nje se maka, mislim da se falija, strašno. A neko voli rijeke, neko voli more, svi vole kada Oliver pjeva. Oliver, idemo dalje. Znači, tamno, vonja pršut, savur, govoru, to je ono marinirana sardela. I on je spominji pršut i sardelu ovako rano jutro, nisam doručkovao. Dobro, ne znam ti to napeto. Onda masline, malo sira iz uja. Dosta, idem van iz emisije. Ne, i onda ti je dođe na kraju malo bilega, domaćega i crnega. Čekaj, bilega ili aha, izabereš. Ne valja miješati. Oni što imaju tlak visok, ti ne smo crno, onda ono se bate na bilo. I sve to kad se spoji se, normalno može jedno dogoditi na jednom istu. Žene nekakve su valjda u toj prostoriji? Žene jesu, ali mislim da tu muškarci imaju više pravo glasa. Žene služe? Taj pršut i... Ne, budu oni u društvu isto. I pivaju i sve, ok. A mislim se zove... Imala si barili bronzine, po škancijom stivane bocune, sve si gušte na ovome svitu, darivala kalipe bokune. Vonjala si točom i friškinom, ladila me kad uvati fjaka, a kad dušu stegla bi tuga, u tebi sam i piva i plaka. Konoba moja, moga si zapjevati, radosti sva, dušu sam svoju svu tebi dam. Konoba moja, kadom si moj, čuvam ti pismu, kad život svoj
svoj. Na na na, na na na, na na na. Imaju ko novi smija, isto. To sam namjerno napravio. U šteriku još vonja lavanda. Razvodni se život ka bevanda. Odbi biti falši novitadi. Ne damo se, još smo uvijek mladi. Ajmo nije, prijatelji moji. Je. Razmislimo tamburin kad strige. Zapivajmo pismu s kojom srce. Uvatio si se, a? Uz požmula zaboravlja brige. Pa kaže. Konoba moja, radosti sva, dušu sam svoju svu tebi dam. Konoba moja, kadom si moj, čuvam ti pismu ka život svoj. Na na na, na na na, konoba. Bravo, Oliver. Kada budem išao pjevat, tebe ću zvat. Ne treba, dobar si i sam. Remi Kazinoti. Još jedan tvoj veliki prijatelj. Prijatelj i po glazbi i po ribanju. I po ribanju. I po djetinjstvu. I sviram je u bendu i svašta. I on ribari s tobom. I on ide sad u zadnje vrijeme. Da. Kakav je on? Odličan. U početku, ali opet nije bolji od tebe. A ja sam ti mora biti da sam najbolji. Stari morski vuk, da. Remi Kazinoti. Pa prve asocijacije na Olivera Dragojevića podrazumijevaju jednog velikog glazbenika, kako pjevača, tako i glazbenika uopće, koji se rodio na našim prostorima. Pa možda, ako je to mana, ne voli gubiti, ni u čemu, voli se uvijek natjecati, voli biti prvi, ako je to mana, a zna biti tvrdoglav, toga. A nadasve jako jednostavan čovjek. Može jednu skladbu, njemu će se to svidjeti, možda se mu se i neće. Od Jasmina Stavrosa Ruja. Nenobično live. Kroz svijet nenobičnosti sa svojim gostima iz svijeta glazbe vodi vas vaš Neno Pavinčić. Nenobično live. Što si fan Jasmina Stavrosa? A nije, nego on je pisao aranžmane njemu masu puta, a onda se ja, kao on to pustio, da se ja počnem smijati, zato što je meni to smišno. Smišno su ti njegove pjesme. Stavrosa odlično. Ali pisme su mi tako nekako, više su mi narodne i to, Pa daj onda jedan refren te njegove narodne pjesme, bilo koje. Ma šta ja znaš šta, on je meni svira bubanj u bendu isto, mislim ja sam svira jako dobar. Svirati je on, Remi Kazinoti, bija je jedan Dalibor Jurašin Orao iz Splita, gitarista odličan, i bija je ovi koje svira bas, brat od Mila, od ovoga Stavrosa. A što ćemo da sa Stavrosom? Moramo sad pazi riješiti. A šta će mu umoran prijatelju, umoran sam. Što od vina, što žena, umoran. Ko da mi je 300 godina. Umoran,
Ne znam ni riječi. Pa tako ide. Ma dobro, na, To su riječi. On je ono super tip, ali ono, te pisme ja ne pijem. Pazi, nekakav stari morski vuk koji je stalno po moru i onda jedna najobičnija bura te spriječi da dođeš na dodjelu Zvijezda slavnih Opatiju, na Slatinu. Jer znaš šta mi se dogodilo? Mate. Zvala me ženska i govori mi, di ste vi, a ja govorim doma. Govori, jutros je to otkrivanje zvijezda na cesti. Na ulici poznati. Ja govorim, znate šta, zaboravio sam. Aha, to je Došao sam ja s puta negdje kasno i onda sam totalno ja to makar. Ja inače ne pišem, za mene pišu ovi moji iz benda. Kako nisam s njima treba doći u Opatiju, onda nisu to zapisali, ja sam zaboravio i to je baš jedan nesporazum. Si bio baciti oko na to sada? Nisam, došao sam jučer, mislim da ću i teško uvati vremena. Što ti se to čini? Ma to je po meni velika čast, ali treba dobro razmisliti kako i zašto i kome. Mislim, vrlo je čudno kad se ja nađem sa Radmanom ili Tadijanovićem u toj istoj branši. Mislim, to kako nije ista branša, mislim da o tome treba razmisliti. Dobro, ali jedan jedini je neponovljivi Oliver Dragović. Ma znam, to je prevelika pažnja. I sve generacije te vole, ma daj, skromanci, da. Ne, nećemo više o tome. Nisam ja skroman, nego sam ja baš tvrdoglav kao što je rekao Remi Kazinoti. Ni tvrdoglav, ne. Kako, pa rekao je? Ma mi smo zemlja, malo nas ima, šta sad treba zvijezde davati. Ili recimo, govorim o Porinu baš. Ja ne znam ko se bavi glazbom da nije dobio bar Porina jednog. Ali sve kad je krenulo s Porinima, Cesarica i ti bili ste laureati, jel? Ma slušaj, Cesarica je bila i lipa pisma i bila je dobra. Mislim, previše se svirala i volila i tako da je to šteta bila da nije dobila Porin. Ali da ga nije dobila, ne bi se ništa dogodilo strašno. Jer to bi se pivala i svirala, opet bi ostala među svitom, u ušima i tako da nije problem za Porina. Nego puno ga ljudi ima i to oni su devalvirali su totalno u struku i to je bez veze. Oliver, mi tako mic po mic do samoga kraja. Još samo jedna stvar, spomenuo je i Remi i natjecanja, da voliš pobeđivati u svemu. Šta znači, kad se briškula... Jedan dan smo ti bili onoga prijatelja što je napisao, a kad mi dođeš ti i još mi vratiš mi, on je najbolji ribar, šta ja znam. Znači bolji od tebe. Ipak postoji jedan jedini na ovom svijetu. Kako, a ima još možda njih, šta znam, samo ja ne znam. A ovi Vinko Barčo, to je odličan ribar, onda mi idemo u njega. I Remi Kazinoti, i Mrduljaš, i ja, i rođak od Remija, i moja žena, njihove žene. Nađemo se tamo. Pa to kad svi vi odete dole u Južnoj Dalmaciji na ribariju, to je pomor. Ma to, ne. I sad pazi ovako. Onda smo najprije se igrali u balote. Tu smo, sin i ovaj stariji i ja smo ih dobili na balote, Remija njegovog rođaka. 3 sina i ti, pa to je cijela momčad. Ne, samo ovi stariji sin i ja smo igrali taj dan. Onda smo ti, taj dan govorimo ovako, evo ja ću starijega sina uzest, a vas dvojica 2 rođaka se znaju sa 1 milijun godina, oni će 2 protiv nas 2. Znači ribanje, na karte i na balote. Dobili smo ih na balote, mi smo išli na ribat, uvatili smo kompletan obis za svi nas 10, sin i ja, i onda smo na kraju na karte ih oprali ka mazge. Kakav si kad izgubiš? Jedan ka pas, ali ne drži me puno. Pa, znači, možda su oni malo i popuštali u ti neki stvari? Samo ono da ne pop. Ovi što je rekao da se ja tvrdoglav i da ne volim gubit, isti je on kao ja. Znači, čovječe, ljudi se nisi nikad volio igrati. Ajme, meni to rasplakave se kad ide. Jer nisam mogao udri nikoga. Oli moj, mi evo, došli do kraja. Ne, moj, zapiva si, nisi se nadal. A spiva sa Sandijem možda. Sa Sandijem, da. Nisam se nadao, bila mi je velika čast pjevati s tobom. Za sam kraj još jednu pjesmu koju ćeš bar još jednu. Nemoj. Nemoj, ja te moram moliti. I jedna pjesma za sam kraj, bar refren. Jer boji sad kada čujem zavića smo dali, da će do nas od života isti nosit vali, pa će bude nek se vrši od nas viša voja, ista kopća tebe najde, bit će ko bi moja stara moja. Stara moja. Oliver, pred tobom je karijera. Hvala ti.
Hvala što si Vrime bio. mi je. Hvala što si bio gost u Nenobično live. Ne znam, jesu li možda ovi slušatelji izdržaju ovo sve sluša. Pa, Ali ajde. Pozdravljam ga ovom priliku. Za svu sreću, rano je, puno još njih spava. Tako da nisu čuli ovo. Da. Ma, dobro. Repriza će. Puno još sreće u daljnjoj karijeri i još duplo toliko. Dobro, hvala puno. Ne Evo, znam, skromno. toliko izdurat, ali Izduraj zbog svih nas. znam sigurno da ovo što budem radio, da kad osjetim da više ne osjećam toliko dobro to, prestat ću odmah. A dok budem to čuti, ja neću prestati. Hvala ti i vidimo Hvala se. vam. Bog. Dobro, jako dobro, načulite uši. Come hold me tight. Jako dobro, načulite uši. Falling on my head. Just like the guy whose feet are too big for Nenobično live. Djevojke u ljetnim haljinama. I ja steru molit da još mi da pijače, a šunja se razvit. Nenobično live, srijeda, 10 sati.